لناحية شیە یا هەرێمە عفرینێ چەکدارên گروپا سلطان سلێمان شاه فەرمانداریە محەممەد ئەلجاسم کۆبناوێ ئەبوو ئەمشاتێ ناسکردن دەست پلمەتەکە گرتنا وڵاتیان کردنا. لەگۆری چاافکانیên کۆژناحیەیەش تۆرەمەدیاییە ڕووداوێ ڕائاخڤینە وڵاتیên کۆ نکارن بێش و خوکیە گران کۆلسەروان هاتیە سەپاندن بدن ji aliyê çekdarên wê grupa navbihorî ve têne girtin û îşkencedan. Li gorî zanyariyên taybet bi Rûdawê, her yek ji pîremêrê Kurd Ehmed Elî Zalê heftê salî, Yelmaz Ebo, Welîd Bilal, Fexrî Şêxo û Mihemed İngilîz ji gundê Qirmitliq serbinahiyeya Şiyê hatine girtin. هەروەها حکمت بابلیس هەفتێ و دە ساڵی، مستەفا عەکاش هەفتێ ساڵی و حسێن خەلیل شێخۆ ji bajarokê Şiyê hatine girtin. Li gundê Senarêjî welatiyê bi navê Ebdurrehman Kemal hatiye îşkencedan û kurê wî hatiye girtin. Fazir basê rûşine Firqa Sultan Süleyman Şah li gundewarên Şiyê mudahamat شev nîvşev sed hefta şeşa heyanî saet 11-12 hîvarê heta dudiya hîvarê li ser gundê Meraniyê Jerin û Joran û hêkî çêv Senarê mudahameteke malên Kurda ji ber guê nikanîn pere bidana heya niha bace bidana. Piran ji wana li malê xwe xew nakin, ne li malê xwe ne derketine nikarin were malê xwe ji ber bacên lêketine û pir ji wana li gundewarê Şiyê hatine lêdan û işkencekirin و کوتاه کردن جه خلک دیکتوری خافروتن اتومبیلی خافروتن همه تشتکن جبر کاربن باجا بدن یعنی شام هات رزگار کردن و عفرین این هاتی رزگار کردن بندستی چتا دایا. چاافکانیەکێش ناحیەیە شیەش تۆرەمەدیاییە ڕووداوێ ڕەدازانین کۆچەکدارên سلطان سلێمان شاه ئۆتۆمبیلên لەشکەری لە ناوگوندên ناحیەیە ji Meraniya Jêrîn heta Senarê û Anqalê li ser malên welatiyên Kurd digerin. Her kesê ku nikaribe bêş û xûkiya giran bide, tê girtin û îşkencedan. Hüseyin Umer, Rûdaw.